ngivusela labakhulu nalabancane labakhona kulelive lona lobingelelako lovelako laphana kulezinto tesilungu tesimanje manje ulwazi sikhonze khona le nangabe awungakhola kangwane funa bese sengiyachaza ngoba ikakhulu ukuvusela lesingeniso uma ngabe uvusela kunendlela longena ngayo ukuthi umuntu bese suyadlaleleka ukuthi awu lona elokhulumako waseswazini noma ke wa inswazile ya namuhla ke ngidawukhuluma ke ema-Afrika lamahle ngidawukhuluma ngana indzaba nayi yokuthi iDrinkopop asisenda kanjani ngeDrinkopop ngisho angithi kufaka kancane indzaba yeDrinkopop iDrinkopop ke sinakho lesiphuphumako asizinge ukubiliswa uthela nje emanti lawo la clean emanti uthela emanti lapho kuthulile emathulitha ethu kube mathulitha lahlobile yabona kube ithulitha lecwebetela ibe clean ya lena ngiyithethe khona ngale ke njena ngoba ngiyabhekisa nangibekisa ngithulitha ngibekisa ngalokho nami angikwazi ukuthi kuna ngaphi emalanga ngoba kahle kahle lesigubhu lesi lilanga lilinye lahliwe lifana neminyaka ya lendlela lokwakhiwe ngako leplastic le singasebenzisi emathulitha lafohlotelako emathulitha lasaphelelwe isikhathi ya ebantwana nabo sibabuke phela sibendele emakhaya sibafundzise ukuthi thanza babancane bakhulele emvo bathi ngoba nase baphumile la esandleni sakho labantwana sebaphumile sebahamba ngephandle sebayoperforma lokhu wena lobathishele kona ungabe sesothe emathumbu abona kuthi umuntu lowabona emathumbu lababona emathumbu abasekho emhlabeni yabona umfana kahle kahle ulipheji lelingakabhalelwa lutho lokuya ngawe wena mntali noma wena lohlala naye ukuthi ulobani yabona umfana uveta sithombe salakhaya sokuthi lakhaya kuphilwa kanje nangabe lakhaya kuthi thanza kuyimpilo yakhona utambona lo mfana la kungcole khona nje akahlali ngeke umkhanzela kugcole khona ngeke yabona uba sibonelo lengephandle labanye abantwana bafunda la kuye ukuthi yathi lempilo yinhle nayi uyathi na impilo nayi ngithanza mani iyabonakala iyakhanya lempilo lena sekusho ukuthi ke iDrinkopop ke singayinathi nonke malanga abantwana ke singabadayisi kuyinatha onke malanga uma ngabe nje nawo kwathiwa kuyinathi iDrinkopop vele uyiyekele nje ungaqali sifake kuyo ngoba ngente kwangathi awusakhona ukuphuma kuyo ngivile ke labanye ukuthi iDrinkopop bathi yentani ngathi bese seyisusa netinwele enhloko angathi ke lokho nami nginathile nje iDrinkopop ke vele ngiyayiva la khasi enhlutweni nami ukuthi asihambisane neDrinkopop iDrinkopop uma ngabe uyidabula manje ke angayiphathi ke manje ke iDrinkopop uma ngabe uyidabula iDrinkopop idabule ekoneni ungayilumi ungadabuli ngemlomo funa noma into letaba skero noma umukhwa yabona noma ukudabule ngesandla udabule ngesandla so ithela la uthelela khona kube indzawo lapho kungabushi khona umoya yabona kuze loshukela lo lesikali sawo nendlela bakale ngayo kunele lapha kuthulitha uyabona soyanatha ke sekuba mnandi kuba nje yake soyahlanganisa nesingwa ngiyakuthanda ukuthi singayijwayeli kuyinatha onke malanga iDrinkopop kahle kahle yesikhathi esiphuthumayo ikakhulu nje kubasebenzi awusami bantu labazala kwenza ukuthi umuntu omdala uyasebenza laphana mhlawumbe laphana ngiyabhekisa laphana uyakha mhlawumbe uqashiwe laphana unjeya sekuyaphuthuma sokugcina isikhathi semluko ngabona naye angayijwayeli lesiwa ngamanje usidle ushibe ngemali ya unasemanzi kunalokuthi udle into letawo bese seyihamba iyakugulisa kubhaliwe lapha ephepheni ngicabanga ukuthi ngikhumbula kahle akufuneki kuphele 3 days solo ikhona leDrinkopop uma kuthiwa akufuneki kuphele 3 days solo ikhona abasho ukuthi unathe ungathi unatha mahewu unathela kwesutha uyaqabula njena ngaleyo ngilazi noma unatha
uyabeka njena leyo 2 litre yakho kube ngiyo le loyiqala ukuthi 3 days ungapheli solo level ikhona yabona kuya ngalo ukuthi ke nibanganani leyo 2 litre yabona sengicwetha kakhulu ebantwaneni Nkosi yami nebakithi ukuthi awu bantwana phela bese bayagula bese umntwana usamtholi kahle ukuthi sona sifosini kanti nginayo la idlako yabona nashukela singawudli kakhulu shukela uma ngabe sifaka shukela ebadala emakhaya labanye njena ngiyathi ke nami gokwami kake nakafaka shukela tipunu betiba timbili tipunu yabona lapho wenta ini utivikela yena kuthi angabese sewuloshukela soyamgulisa yabona ke bese soba nenyongo uba naloko ngiyacela ke ukuthi bodokotela nabo bayafundisa ngalepo bafundise kakhulu nabo nami ngithi awu angiphakamise isandla ngithi kahleni bo idrinkopop kahleni ya idrinkopop naligama lakhona uyaliva nje ukuthi idrinkopop alilambilo lesigaba yabona kufanele nawo nje lokudayiswa esitolo ko-Coca-Cola lesinto leso noma ngabe idule kwani kuthiwa yona equality noma injani lento ayinampilo kube nje kuya ngami ngakubhala laphana ekhasi laphana kulama fridge kubhala ukuthi is on your risk ya kubhala ukuthi is on your risk kubhala ukuthi hang yourself